Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza, nizere ko umeze neza ndetse kandi uri amahoro, byose biri kugenda neza. Ijoro ryiza, nanjye kwanga umugoroba mwiza kandi bwabaye nijoro. Ijoro ryiza rero, dore mbazaniye ikiganiro saa 3 z'ijoro. Ikiganiro cyagombaga gutambuka saa 12 ariko nyine kubera imvura yiriwe igwa hirya no hino hatandukanye mu gihugu byatumye dutinda kubagezaho amakuru, ariko bitewe n'amakuru nari mfite navuze ngo nishaka igeze saa 6 z'ijoro ikiganiro ngomba kukiba kubera ko amakuru mfite ni umwihariko wanje. Ibya Okello muri equipe ya PS byongeye kuvugwa. Okello bimeze bite? Mu gitondo nakubwiye statistics ziwe, nakubwiye byose kuri we, mubwira ibigezweho byose kuri Okello, ariko kandi ndaza kukubwira no kuri deal. Nyuma yo kukubwira statistics nongeye kukubwira deal. Igeze he, ibiganiro bigeze he, byagenze gute, APR ihagaze ku ruhe ruhande, equipe ya Vipers ihagaze ku ruhe ruhande, Okello ahagaze ku ruhe ruhande, byose nibyo ndaza kukubwira muri iki kiganiro. Ariko kandi ndaza gusubiza ibibazo by'abakunzi ba equipe ya APR bari muri groupe barimo ba Erikade nabandi batandukanye, bibaza niba equipe ya APRS iri guhaha bimeze neza cyane ku buryo yagera kure hashoboka. Ibyo byose ndaza kubisubiza muri iki kiganiro. Ndaza kukubwira Zandani ziraza kuguha ikizere, by'umwihariko ziraza gutuma wizera ko bishoboka. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye, amakuru ni menshi cyane, ni byinshi bigiye bitandukanye ndaza kuba ngarukaho muri iki kiganiro. Ndaza kugaruka nanone kuri deal ya Nije na Crema. Ibya Nije na Crema byongeye kuzamuka, equipe ya Pyramid ndetse n'izindi zitandukanye ngo zakaniye cyane uwitwa Nije na Crema, ngo byange bikunde bagomba kumutwara muri equipe zabo. Ubwo ni Pyramid ndetse n'izindi zitandukanye rwose ziri kugenda zifuza uyu musore Nije na Crema. Kandi burya ngo ibyaruboneka Jean Bosco nawe ntago byarangiye, equipe ya Zamu iracyaryamiye amajanja cyane ko uwitwa Ruboneka Jean Bosco atari yongera amasezerano yandi muri equipe ya PS. Ariko kandi kuri Ruboneka Jean Bosco mfite izindi Zandani kuri we, uretse ibyo gusohoka mfite andi makuru nakita meza kuba kunzi ba APR. Muri make mfite byinshi bitandukanye, mfite envelope yuzuye amakuru. Ariko kandi ndaza gutangira ikiganiro ndaza gutangira ikiganiro ndi gusubiza umukunzi wa equipe ya PS. Reka murebe musuhuze kabisa, ubundi mbone gutangirana n'iyi miriro ikomeye cyane. APR ko ikomeje kunera ubwoba, APR ko ikomeje kunera ubwoba. Uyu mukunzi wa APR bamwita nde? Uyu umukunzi wa APR kabisa yitwa uyu ninde? Kansubiza inyuma, ubutumwa ni bwinshi cyane. Erikade ambwira atari kideni ryanjye. Erikade musuhuze cyane, ndabizi ikiganiro bari bucyumva. Umutaramu witwa Turatsinze Thierry ati mwiriwe neza Bosco wacu. Bosco dufashe dukurikirane abo bakinnyi b'abanyamahanga APR yacu ishaka kuzana, utumenyere n'iryari bazaza. Ibyo nibyo ngiye gusubiza muri iki kiganiro. Ariko kandi ati Bosco wambwiye aba bakinnyi aho basigaye baba, yitwa Sugira Ernest Rutayizamo w'Abanyarwanda ndetse n'uwitwa Jacques Tuyisenge. Sugira Ernest niwe meruka makuru ye. Sugira Ernest niwe meruka makuru ye, ngira ngo numwe mu basore ubwo shampiyona yari igiye gutangira byagiye bivugwa ko agiye kugaruka muri shampiyona y'u Rwanda, ngira ngo muri Kiyovu Sport niba mbyibuka neza, ariko nyuma biza kwanga bigendanye n'ibibazo Kiyovu Sport byose yari irimo, biza kwanga. Rero umutaramu rero meruka ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi ngari muri Canada. Mbese nyine ni umutaramu nyine ntiwamenya hatuye pe. Uyu munsi umusanga mu Rwanda, uyu munsi ari muri Amerika, uyu munsi ari muri hehe, uyu munsi ari Naha. Sugira Ernest rero akaba ari uko yimereye. Gusa muheruka rwose mu minsi ishize twaranakubitanye, yibereye Nyarugenge rwose, ari kugenda atembera mu mihanda ya Gikondo, witwa Sugira Ernestinho. Ubu rero ashikiyemo nk'ibyumweru nka 2-3
wenda kereka aba yari cyahindutse muri ibyo byumweru nekeza ko Sugira Ernestinho ari ayo makuru naba nkubwiyeho kuri we ngira ngo rero ni ibyo ngibyo naba nkubwiye rwose kuri Sugira Ernest. Hanyuma kubera ko iki kiganiro ndaza gukora ari kigufi ndihuta cyane bitewe nuko nyine imvura iri kugwa ni nyinshi ishobora gutuma nyine wenda bitagenda neza nkahagarika ikiganiro kubera ko nyine imvura ni nyinshi mu mujyi wa Kigali. N'ubu ngubu mbonye kagabanyitseho gato ndavuga ni reka mite mporofita. Ubwo rero ndagira ngo nihute cyane nihutane Zandani vuba nihuse cyane kugira ngo imvura niza no kuba nyinshi ize kuba nyinshi haraho ikiganiro tukijeje nihuta cyane. Reka nangirire mu gikombe cy'isi cy'amakrebe mbere yuko manuka na nizi transferi mu gikombe cy'isi cy'amakrebe. Rero amakipe ya Afurika akomeje kurya umuba w'ibitego rwose nyuma yuko ekipe ya Al Ahly byari byitezwe ko igomba gukora ibishoboka byose ngikajya guhangana na Palmeiras yo muri Brazil mw'abantu, ariko ntago byayikundiye bayitanditse ibitego bibiri. Ni match yanabayemo accident, ni match yabaye interrupted, match yahagaze iyi match abantu bumiwe kabisa. Ntago ndamenya ibyayo bitewe nuko nyine nende gutegura ikiganiro cyane ko nende gutegura ikiganiro nyine ntabwo nabashije kuyikurikirana yose. Gusa ubaka kanya tuvugana live score iranyereka ko n'umukino wakabaye warangiye ariko uri interrupted, donc wahagazemo hagati bitewe n'impamvu zimwe na zimwe ntarabasha kumenya. Ubwo wenda ndaza gusoza iki kiganiro namaze kumenya ikijya mbere kuri uyu mukino. Ubwo rero mu kanya gato cyane ariko ubwo si mu kanya kwanza already match yo iki kiganiro aza kucyumva watangiye. Ndavuga umukino wa Inter Miami ya Lionel Messi ndetse na ekipe yitwa FC Porto. Kandebe niba Lionel Messi ari mu mw'abantu Lionel Andreas Kuchitin Messi ariko atakana n'uwitwa Luis Suarez witwa Busquets ari mu kibuga hagati. Si ikipe kikomeye kitagitsinda ewana witwa Lionel Messi rero n'uwitwa Luis Suarez baraza kuba bari kwataka izamu rya Porto bareba neza cyane. Ubwo rero ngira ngo reka dutangire na transfer zikomeye cyane ninjirire ku musore uri kwifuzwa cyane na ekipe yitwa APR FC. N'umukinnyi ukina nka nimero 10, n'umukinnyi ukomeye cyane uretse witwa uyu Okello nakoresheje kugira ngo nsubize ibibazo byanyu, ariko mu gitondo nababwiye ngo ibiganiro ntabwo biri guprogressing hagati ya APR n'uwitwa Okello. Ndaje mbigarukeho mu kanya gato mbabwira ahubwo ko ekipe ya APR FC imaze kumvikana n'umukinnyi mwiza ukina inyuma y'umwataka nka nimero 10 wabaye umukinnyi mwiza wa sezo ishize ya Burkina Faso yitwa Rayufu Mamel Dao. Afite imyaka 21 y'amavuko agiye gusinyira ekipe ya APR FC imyaka 4 y'amasezerano. Mama yake hey imyaka 4 y'amasezerano uwitwa Rayufu Mamel Dao afite imyaka 21 niwe mukinnyi watowe nk'uwasezo muri ekipe muri championnat ya Burkina Faso mu Burkina Be mwene wabo witwa Djibril Cheikh Ouattara. Hey ibi bintu uko bikomeye, ibi bintu uko bikomeye mw'abantu ko ninyemo mw'abantu ko ninyemo. Uyu musore ngiye kubabwira ibigwi bye, ngiye kubabwira amateka ye yose. Ni umusore ukiri muto yatowe nk'umukinnyi wa sezo, none ikirenze icyo ngicyo arasinya imyaka 4 muri APR. APR yavuye mu bintu byo kujya ngo isinyisha ngo twaka tubiri n'aba bakinnyi b'abanyarwanda bakomeye bari gusinya imyaka 3. Uwo APR ibona akomeye ntayitesha umutwe ntayizonge ni imyaka 3 4 APR. Narababwiye ariko reka nze mushakishe yitwa
Ariyuf namwe mujye mujyaho mwirebere tutazanababeshya sibyo tutazanababeshya mutazajya mugira ngo umuntu ari kubabeshya sibyo mujyeho mwirebere yitwa Rauf Mamel ewana mubaya sana Ngendi kureba statistics ziwe ubwoba bukanyica nk'abandi niba araza kuba ari inyuma ya rutayizamu ngiye kubabwira nawe Jibril Watara ari kumanuka kwa kundi yacucunga umukaga ku mahoro agenda nk'umurabyo ari guca ku ruhande rumwe Denis Omedinho ari ku rundi ruhande byamunanira Gilbert akazamo mama yake babwiza ukuri ibi bintu biraza gukomera yitwa Rauf Mamel Dao Mamel Dao uyu mukinnyi ko ari igitangaza uyu mukinnyi ko ari igitangaza Ngendi kureba statistique ziwe reka nze nzibasomere namwe mwirebere ndimo ndazegeranya ndavuze ni reka mbanze nzishyire ku murongo urumva yitwa Rauf Mamel Dao imyaka 21 gusa amaze gukora ibitendo hariya muri championnat ya Burkina Faso ariko ntugire ngo kubona imibare ye biroroshye ndimo ndamushakisha ariko ewana kubera ko urumva aracyari umusore mutoya kumubona ewana biba bigoye cyane kugira ngo ubone website yamwanditseho aba ari ibibazo bikomeye cyane yitwa Rauf Mamel Dao uyu mukinnyi araza gukora gashya uyu mukinnyi APR iri gushaka n'umukinnyi ni player of the season umukinnyi wa sezo urumva n'umukinnyi wa sezo urumva n'umukinnyi wa sezo muri championnat ya Burkina Faso ndagira ngo mwibutse ko uwitwa Jibril Watara uyu mubona wa duhabije urumva ntabwo ari umukinnyi wa sezo ntabwo yigeze aba umukinnyi wa sezo uyu mutaramu ni mubaya sana mubaya sana yitwa Mamel Dao barakubwira bati nazibonye yitwa Mamel Dao akinira equipe yitwa AS Sonaber iyo muri Burkina Faso uyu musore akina nka attacking midfielder yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2004 yitwa Mamel Dao uyu nguyu akaba ebabawe mubaya sana uyu nguyu yanagaragaye mu ikipe y'igihugu ubwo ekipe ya Tunisie yakinaga na Burkina Faso ni mubi cyane muri ekipe senior ya Burkina Faso abarimo iminota 90 yose yarayiteye ku itariki ku itariki 2 z'ukwa gatandatu bakina na Tunisie uyu mutaramu yakinnye imikino iminota 90 bakina na Tanzania ku itariki 9 z'ukwa mbere yego muri uyu mwaka nabwo yari mu kibuga yewe ku itariki 6 z'ukwa mbere nabwo bakina na ekipe yitwa Zanzibar yari mu kibuga icyo gihe Burkina Faso yatsinze igitego kimwe ku busa yari mu kibuga kina iminota 90 uyu mutaramu akinira ekipe yitwa AS Sonaber urumva 2023-2024 yari muri ekipe ya AS Berke ye baba we mama yake uyu nguyu yakinana n'abataramu bo muri Burkina Faso bakomeye cyane bari mu witwa Abubakar Cisse Traoré uyu nawe ni umwe mu bavuzwe muri ekipe ya IPR n'uwitwa Yves Rawamba uwitwa Jean Botin uwitwa Faikan Odragon Gilbert Birigo abo bose nabo yagiye akinana nabo bakomeye cyane
ekipe yitwa APR rero yakaniye irifuza uyu musore bipfa bidapfusha. Hey aperi kicimaka je uyu musore ndi kumureba, reka nze ndamubashyira muri screen mwirebere. Ndamubashyira muri screen mwirebere, ntago ari ukubabeshya uyu mukinnyi ateye ubwoba. Player of the season, ibaze ubundi nuzumva ngo umukinnyi n'umukinnyi wa saison muri champion ujye ugira ubwoba. Noneho n'umukinnyi wa saison atari top scorer, donc ntabwo ari we top scorer. Sindi kubona imibare ye neza igaragaza ibitego yaba yaratsinze uko bingana, ariko imibare nashoboye kubona iragaragaza ko uyu mukinnyi witwa Mamel Dao iragaragaza ko ari umukinnyi udasanzwe, iragaragaza ko ari umukinnyi w'igitangaza, iragaragaza ko ari umukinnyi amakipe araza kurya umuba w'ibitego. Amakipe araza kurya umuba w'ibitego, amakipe araza kuzenguruka imihanda, amakipe y'Inyarugenge. Ngewe reka mbabwize ukuri, uwitwa uyu mutaramu ngo araza kuba ari inyuma ya rutayizamu, nawe nzakubwira ku munsi nje nababwiye ko nzajya mbabwira umwe kandi nimbabwira transfer nibe mujye munenga. Ngewe aho kugira ngo nzabeshya abantu nzajya nza mvuga imwe, ariko nyizeye iyi transfer na radio nimwe yari yayivuga, mumbabarire cyane, it's a breaking news. Niba hari indi radio wayumvisheho unyandikire muri comment, ndasaba imbabazi. Niba hari indi radio wumvishe iyi transfer ndasaba imbabazi. Hayo, it's a breaking news, here we go. Ahangaha kuri Sawa TV. Hey mama yake uyu mukinnyi n'ishanyarazi shayitwane. APR iraza kuzima, ndababwiza ukuri. APR ifite gahunda, iri kubaka project, irabona umukinnyi ufite talent ikamusinyisha imyaka 3-4 nkuko yari yabitangiye isinyisha ba Mamadusi. Wenda Mamadusi maybe bishobora kudakunda, ariko nawe we never know. Ntabwo iyi season ari abakinnyi benshi bapfapfanye kubera ikibazo cy'umutoza APR yari ifite, ariko ntabwo uyu munsi none twavuga ko byarangiye kuri aba bakinnyi. Equipe ya APR FC iri tayari cyane, iri gukora ibishoboka byose ngo ibintu birusheho kugenda neza. APR FC ku isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi mutinyemo cyane. Ubwo nsoza kuri uyu musore ndaza kwangaruka kubye neza cyane mu gitondo, urumva mu gitondo ndaza kwangaruka kubye neza birambuye, ndaza kwana kusanyije imibare yose. Ubu mbabwiye dukeya, sinababwiye ibitego yatsinze, sinababwiye amaputo yateye, sinababwiye dribble yakoze, sinababwiye iki. Ndakubwiza ukuri, APR muraza kubona muri iyi minsi. APR muraza kubona muri iyi minsi, muraza kubona APR isa nkaho ari nshya. Wallahi wakbar, doraho nibere, muraza kubona APR isa nkaho ari nshya, muraza kubona Sawa TV isa nkaho ari nshya. Wallahi uku kwezi kwa karibu tugiye gutangira nibwo mugiye mwatubona. Ndakwibutsa ko nitwa Jambo Zikabayisenga, iryo zina uryandika hano. Nkunda kubibwira abantu, nkunda kubibwira abantu nkabagani muraza kubona APR isa nkaho ari nshya. So ngira ngo nibyo ngibyo rero naba mbabwiye kuri uyu musore w'umunyaburikina Faso w'imyaka 21 ukibira equipe y'igihugu. Buri ryarahamagarwa, ntabwo ari babandi ngo yigeze guhamagarwa, oya, nuko ngo akubye kabiri Jibril Watara, kuko Watara n'umukinnyi mwiza, murebe ukuntu ari mwiza, ariko Watara ntabwo ahamagarwa mu ikipe y'igihugu. Yewe sina kenshi ahamagawe, buriya Watara kenshi yakundaga guhamagarwa muri equipe z'abato, ariko mu ikipe nkuru ya Burkina Faso ishwi data ntago barimo. Ariko ibaza umwana w'imyaka 21 ujya gukina iminota 90 muri equipe ya Burkina Faso, abari shayitwani yigendera. Shayitwani mama yake uyu mukinnyi ngiye ukubabwira, ukubabeshya, ibintu birakomeye. APR FC iciye impaka, ntago ari ibiganiro, ntago ngo ibiganiro bigeze kure, oya, ntabwo ari za transfer umuntu avuga ngo ibiganiro bigeze kure, oya.
it's a deal done. It's a deal done. APRS yamaze kumvikana. Iyo nkuru niko nayisomye. APRS yamaze kumvikana n'uyu musore. Igisigaye nuko agera i Nyarugenge agatereka umukono ku masezerano. Niyo mpamvu mubwira ngo Saba TV turahari ngo tukwapudating. Ibazi inkuru yatumye nkura mu mvura ariko. Ibazi iyo nkuru nabonye nkani uwitwa ni Okello rero. Uyu mutaramu ngakubye gatandatu witwa Arani Okello. Amukubye inshuro mwesheshatu cyane. Mayi nka rero ibi bintu uko bikomeye ndabigirane. Ibi bintu uko bikomeye ndabigirane. APR tupa ndani. So ngira ngo nibyo rero naba mbabwiye ariko kandi ubwo tukiri muri equipe ya APR nsoza gatoya rwose. Uwitwa Niyigena Clement Niyigena uyu musore nawe ngo byanze bikunze ngo ama equipe atandukanye aracyarwana inkundura yo gusinyisha uwitwa Niyigena Clement. Aya ma equipe atandukanye rwose ngari gukora ibishoboka byose ari kurwana hirya mbese nyine ewana ngo Niyigena Clement ni imari ishyushye cyane, ni imari idasanzwe, ni imari yigendera ewana kabisa. Ibyo bintu byo kukubwira ngo abakinnyi ngo bapere ngo bavuye muri Ghana ngo ndavuye mu Bugande ngo yewe sinzi, ibyo ni ibihuha. Ibyo ntago ari byo. This is official. APR yamaze kumvikana. Ntabwo biri official kuko ntirabitangaza. Maybe ikipe ishobora no kumvikana n'indi rimwe na rimwe mujye mwumva transfer neza. Ikipe ishobora kumvikana ariko wenda nyuma bakaba bayitera agapapa, ni ibintu bisanzwe. Ariko ku kigero cya 99 kwijana uyu mutaramu ni umukinnyi mushya wa equipe yitwa APR. Nta gihindutse witwa Mamel nawe araza kuba baba we mbega umukinnyi dore aserebura afashe kujisho. Ni bande baserebura bafashe kujisho mwabana mubanyibutse? Association des journalistes sport du Burkina ryatoye uyu mukinnyi nk'umukinnyi wa saison. Ye baba we APR kuba baje amakipe y'Inyarugenge ko agiye kurya umubabo bitego mwabana. Turabona ibereye elimina baba we turabona ibereye. Ibindi byose ngewe munyemerere nze gufata umwanya bigarukeho mu gitondo ngewe nsoreza uwitwa Niyigena Clement ndi kubabwira ko amakuru angeraho yemeza ko uyu mukinnyi nyine Niyigena Clement akifuzwa cyane n'ama equipe atandukanye arimo ayo mu Misiri nyine Pyramide ngo Yakaniye cyane ngo iri kubona rwose uyu ari umukinnyi ugomba kuba akinira equipe ya Pyramide. Gusa byose turagenda tubigarukaho uko amasaha agenda azamuka, byose nibyo ndaza kuba ngarukaho neza cyane 5/5. So wabashimira kuko ubu kuko man cyakoze mbaha amakuru muzanenga ibindi pe. Muzanenga ibindi. So ngira ngo nibyo ngibyo rero munyemerere mfate umwanya mbashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro, hanyuma ahubwo mbashishikarize gukanda subscribe mwebwe. Abantu mutarakanda subscribe mumbabarire rwose, mumbabarire tugende twambuke twihute, sibyo turi gutinda mu nzira, twihute. Abantu 10 abantu 20 turabashaka vuba, sibyo mukande subscribe ubundi ibintu birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma ngibwo icyo naba nkubwiye nuko tuzasubira ku munsi w'ejo. Nyandikira kuri nimero 0780973872 mushyire muri groupe. Ciao ijoro ryiza. Imvura iri kunyirukansa mutajya ngo arinde mama.